Edika odi abepie attention TV a message say obe subscribe aba ye channel no so amaye na wahunu a ekoso wo my Ghana mu ane ne akeka nyina ene ye okompra ye so secondary school a ewo ho a yes nsembone kakra akoso abayo bi a wanya 16 years a mmemu abako 8 wonwotwe abon ho po se wombe repun na sesi ade omususu no madwen po mo fa won ho no na mo kire mo se gani ye tu no ba na te so mo kire ne pepe kakra na mo kire ne pepa into to this extent na no ode wo mo se mo chi abayo bon gala nwotwe ne nyina mo nyina yom na ntam srade ewa akola ya hem na akola nam ne so a wo mo bo no ayi no 16 years girl na ono oye victim no ono nanum nsem a ode betu dwan se ne ye ne yakese kran se ono na damfo bi ne na wonim se na damfo no boys no ama ne bibi kakra boys ne yese rash ba ne so na damfo no je piam no jan ho e no kwan ka so damfo no etietie mu frɛ teacher fo ana se wo mo wa ro na damfo no ejam ho e de koy o ma me so di ne so e de ono so nanum nsem kakra ba mienti akola na ye repu na nkasa nanum nsem ne o ma me enum nsem rasisia ko canteen se me koteje ho na be me bi frɛ me na me koi na ne nafo ko be kan ho na hyeso mo to share me so omo ni me edai ani ho na ye me nko a inti no munya ho akunya even crowd na me ne na minim de omo ka kyerɛ ne bo no so de bi ja mo ye 8 aso me pesem rani ye ejuma na mame yo mame we de adue na asam no te ne sen edas Ebajo me ba me frɛ me se mame ntia ko ndia teacher for the medical hospital ana ko na meti e ma anya na so ana me metu na mobile school mu ampa me betu no no kan akose mo ato ne kyerɛ me ndi mezo so me ko teacher for ne ho ama mo so sankwala ma mu ana agi atum so ma yesa ti man tana so ana me di me ka ko apply to police station ko ye case so mo refer me by enquete police station and I'm beji police forms de me ban ko hospital and they say am no ka say yaba enquete court a beautiful court and boys na omo ye 8 but yenya mo 5 na arrest him 3 ni di omo do mo aka nwura we de ma me kafra pa no se eba ne san hini no mu hu no o me ni hia wo he a wo mo aye na de ya ya sei e pa cho mo nyina wo school mu na o so okoto aduane wo canteen ana ba ko frɛ ne se omra nti ba ko ne betwe ne ko ewura mu a mo nyina akoto hye ne so ne ne ye saden we de ma me kafra pa wo de no kwa ya sabia se wan pira bia ya ja ebe ma akire nsusu aba benya keka wo bia mama ebe se o mo huna na se wo ka o mbeku no nti enye de the very day na didn't see a number ni me boy amane e last day for long the teacher for the kind in the hospital and sana me so me de na ko but yet no you ran you omo test omo running na yi ni nyama yi no omo say omo men san twen no nya ne period a san de na ba mo ma san mame ye dase na se oba fie hyirenhyiren bia nkura no se de ho a ne yembe hyehye no ana wo be nipa obetwetwetwe ne ho e ba cho o school mo mba fi omo ye exam okay ene ye bo mpa ye se bibia ebeko yie ye dase se ono ye di nkomo ye te se ugina court aboboa no a wo pekwan yakon ti ebeja wo na che ye di nkomo matema madam asibe sesi at the secondary school koi aya ho sempa nkola bone sam no adults na se ne the story ba ya obi kokun eye malam bi e wo central region ano de ni na ye school for message abata ne be kasa che ma fa comment be be kama makra